Titi edisini asuk kamplayo tiframata asukmani unisimino jotone silai mokol dijagoi tongo Sakham bedek te reng bedeno karibo juda kubuni bederona Salburum titi edisi hapangni Sakham bedekni luwajung bai hasini kereng tiprasa amsayo Sakhamni panda eba health camp ro khlaijagoi tongo Awagira tini edisi hapangni luwajung bai rubrik tisa bisini sanong ward dugrai ringnogo kaisa Sakhamno tui panda khlaijaka eba health camp khlaijaka aro thangi manjaka Mayagwnang Runiel Deborma Logyo Naijakha Sumili Sabjunali Chairman Binoy Deborma Robri Tisa Bisini Chairman Pritilota Deborma Akosok Asalo Tongkosong Tonai Lukurokno Sakhamni Sep Naharmani Logi Mayagwnang Runiel Deborma Bo Sakbaithangbo Sak Naijakha Waktumatune Biskango Mayagwnang Saka Biskangni Salobo Obo Haiki Kabangma Thayo edisi hapungni Luwajung bai Sakhamni Sep Sabrok Khlaijaknai Omongkai sini rubri tisa bisi, school ni momongkai, Mayagwnang school, high school, और sini edisi hapang होते, तिनी कैसे medical camp, एवं health camp उन्हीं जाओ, ओमो अपोलो hospital बाय तुझुलजा, बात sini edisi hapang होते, जे अपोलो hospital बाय agreement खाई सारा तीव्राव, उनके MMU mobile unit थांगी जाओ, उनके जगह थांगी health camp खाई जाओ, area वो health camp nangi तो मनी बाकी अमो बुझन और बाकी नर कंसिल रिपोर्टर और तिनी डॉक्टर और बर्नर्स सफाई और आम सैनी जे हन्या सायंग तुम्हें रोना चराई खाना हिंदी औकरा साकरा हिंदी तो तुम बुरा चेकअप खाई बीटी बुराई रो बागी तो क्योंकि तिनी और खाई मंजर फिर सिनी सबजोनल चेयरमैन सिनी बोरकथाल एवं सुमिली सबजोनल चेयरमैन तेसिनी TWF नि आदों से बाइक बीटी लोटा तेसिनी अंकल बीटी Borok kai di dalam manjat. Borok besar orang Naijakha tahu ini. Tahu sih orang je list nama ni 35 cross tiga. Teo kai tahu wati sek mana borok Naijakha bagi am seni Lukurokno kai treatment Naijakha bagi kai Naijakha itu. Tahu kau wati ni cara. Apa kita kau mah kami wo mere dia rok Sakhamni ni kau mah dembar manjat itu. Apa itu bus kau tahu state kau borok lainnya ni tadi. Jadi sini je health ni honorable sini gak kolai bo jaga thangi boro malaria kita mo doctor umut langi bo nai tong joto kami am tene thangi je hit mane je malaria affected area ro thangi dengue affected area ro thangi bo nai tong o am se tomti tu tausi ro man je ko है normal check up bal bibhinno roop hoga bahut sajaman hini bahut saman hini bas amti rongi bithi berai bagri ko je khai mane je case kotor serious case logon ke kherangba hospital refer khai oron taisa apulu ni doctor ka ham kam do oron nairi to